Hadin gejing mi gejing ujor nagi popon kiliang hakabede gejing jabok kebapalat jonggal air hakatan bernihat tangmar gejing don ki karkhana ki ba penmi bean ya katadem bagi pui-pui kamtam hakapur menmir. Agamia jongka sautere gurampang ar hajar arpusan ki officer nagatanat Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB kilalit menkang ya hendra tuli ki karkhana ki belaya naj ya ki kendon. Kini ki karkhana ke belasyakan kedai kebedan hapok ka Export Promotion Industrial Park EPIP bernihat. Alor kenong rem bakim jumlah buat setia ki kendon an ki bakang ban penmi ya katadam jabo. Kabala kata ka koi ka kya bari jingthong jingtap. Magatan bernihat ru kelayo akan nam kumgatan ke bajabo tam negeri India la arsin kanti. Kini ki karkhana ke belasyakan hagi bor ke MSPCB ki kentup Syam Century Ferro Alloys Private Limited, Kakasi Alloys Limited, Kanalari Ferro Alloys Private Limited, Kapawan Casting Private Limited, KFW Ferrotech Private Limited, dan SR Bioproduct Private Limited. Ha kebaladan kunaru kumbahan rulak tengka ya arti ki karkhana. Nagaliang ke MSPCB, aga jamit jok saw terik lahir yang cepakan kat laimer, banjure bagi karkhana ke belah subah penmi tedam jabo, kamtam bagi pormenir. Nrei syamlai obat setia ke karkhana ke biat bersya. Namardan ke belah aidau bagi lakang, badan pat ke belah aidau bagi thot kitiar kitar. Uba YF lalu Environmental Engineer ke MSPCB. Abai keren bikin auto kubor. Uli itu bakat tenak dadian bakal liyo ikijing ujor ki babon. Halor ka jingja klia kala air ka bami ni ki karkhana. Kala penlong ya ki jing jorep ban kini bria ya ki jing penken ya ki kendong. Leito ru pada do ka arp saw trek pula lengkot mentaka senam ke MSPCB kala jorep na pangi karkhana hagatan bernihat bat West Khasi Hills. Ban haga jing jorep kala ya cekmat wala kung gatnat kadon jing e nomor ke jing don tanggawe ke office terekam haga nong pa shilo. Shosho leito ru pada kaliang gatnat kala kang kerdap ikin reu teligi karkhana. Ha kabladan kunaru bansi ke environment compensation halo kejing penmi ikat tem ke bajabo. Ya kebalabo ada ke kendon an. Baladan kuna saulak tengkai ke Syam Century Ferro Alloys Private Limited, ban arlak tengkai ke Kasi Alloys Private Limited. Ubak lalu ula penting kenaru bagi MSPCB kanang yai beteng banjurip bat buat dia nak kapor ya kiwe ki karkhana ha ke jela. Kiwe ya lat ki kendon an ban penmi tedam bat pui-pui. Bat la dalap kenca pengat hapok ki kendon an. Kani mdai kasin ko mangila inspection sini actually kani inspection mangila kani ka inspection ko monitoring ngila sedang na do ka arfosau tadi ko jong panai benengkong January tak ada kani ka sengi kani ka meet menta ka meet ro inang la inspection biang segini industries namar ba nangapor ko sa kapor ngi ay complain ngi brew ngi senong jong ka pernihat bagi ong ba por men meet kini ki industries ki penmi ya kani ka tedam hakapor bengim la inspection nakata daw ngila war kanang nan ne hakapor men metro kani kamdai kasin koming wan por men met hagi sha hakato ka arpo nyo terik ro ngila wan kanang sa do sha sikamberi kata so dan sa West Khasi Hills ro to por ngi yabe PTV ga office ng State Pollution Control Board kadang ga office te kita ada ya jingjaring iban ban be mga por ada ro kataro ngilang nang le iban ya be man na do na bernihat sa do sa West Khasi Hills ro ti hadin bagi la inspection na do ka arpusaw trek jong January ngila yo ban bat ya kini ki industries mo ki ba penmi tada maka pormen mit pormen skiro ngila pa khang ro benta kas ngila pa khang ro indro trek industries lang bat ka trail bat ka jing trail lang bat ka office jong deputy commissioner di bawah district ngila pa khang gini ki industries ki ba kerteng ka Syam Century Ferro Alloy Private Limited, Kakasi Alloy Limited, Kanalari Ferro Alloy Limited, Pawan Casting, FW Ferrotech, SR Bioproduct Private Limited. Kini dek improve tali industries bigila kang hadok mentakas ngi. Te den nang tapat ngila pa ro ya ka EC la ne ya ka environmental compensation. Kamut ka jing siu khajna bakila penmi tedam sebar nak ain sebar na uput sebar na limit joki tingila fine yo Syam Century kumba impose ka fine kumba saulak ti bat yo Khasi Alloy arlak nka ini neki action tang ha neki kendet sngi bingila yo ban le ti ha neki stio artio gila daple gila khang rutri industries ngila impose fine ro ndru lak kani ka bat kinang ong ipi ba ka wen na ka industries ka Syam Century
kalawan mi sa office jong iro ade nata paka panma pikin ka saulak kanre naka office jong yang ba simbala penkai ka angim la soban ma te kala siwi ka fine ba saulak ka ko monitoring jong i kamdai ka banungkong ang ipi ko mo ang menero bat kawai ro kamdai ka bakado man ka por ngin one ko bigini ka surprise inspection na kawai industries te kadai kamdai ka ngin one man ka por ka man meet man ski kat badan kita ke komplai kat bagila kat bagi dan ngin lai sa kadai ki inspection man meet PE ro kawai ro bagila kawai ro kabram jong state pressure control board kadai ban monitor ya kini ka ambient air ka stack monitoring jong ki borok industries pilai i gede kawai ka instrument jong yang ni milabu ba gi monitor ji kini industries kini ka instrument gi bu na kawai ka industries man gi por ba boro hi industries kemudian ya berlihat ha boro hi ka jalar kawai